ini nabakar birong sopi laki Bithung constituency long nang kacapon BJP ben APHLC long nang itu dedon harus siraton ingkorapok arat itu ladak ini APHLC long nang cepon tang lok lima arnama hirzumi lapen rada hirzumi do tang lok lapen kachiniya jakong do tang lok Athima, ang ihay sa dry kapasa, ithan pon, kachini ke jakong, sixth schedule to the Constitution of India, mati, tribal area ke, paragraph ingkoy, la Constitution, lapang su, arona tengpensi, tribal area, watung ansi, inglong asutong si wot joglong nanji, lapen turlong ji, lapen an first tami, atong kami our size tami, inglong asutong ansi, tulong chonay, lapen long chonay ipu, alam mo bagay, raja tung kachini ajakong, Bithung constituency atung, dotang lo, laso posi, binyar ni ladak, mass joining, mate, ladak, APHLC awareness program, amulok ladak tolo, lasi asuri si ladak, pinichetong lo, nilinon, APHLC along ke nili Central Women Working Committee nilitum ladak Ingong kay do anam han ang room si nilitum Central along committee nilitum ladak arpu nilitum teng kono nalitum la APHLC atum nalitum haidar lo board nalitum PC rada pan ke klem picheng po ahok pedalam lagi voter list king sang aso atum ano amen kila daki voter list ben ke amen king